Nk'uko mubibona ku mashusho, uyu ni Beatrice Munyenyezi. Uyu yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse akatirwa gufungwa igihano cya burundu. Ubu ngubu akaba arimo kukijuririra. Ni kuri wa 16 rero z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kumva urubanza mu bujurire rwa Beatrice Munyenyezi. Rwatangiye ejo kuwa kabiri ku itariki 15 z'ukwa kabiri 2025. Munyenyezi rero yabwiye urukiko ko akorerwa itotezwa akarikorerwa n'abandi bafungwa aho afungiye hariya muri gereza ya Mageragere i Kigali. Munyenyezi yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yahawe umwaka ushize, ni nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse no gufata ku ngufu mu gihe cya jenoside. Beatrice Munyenyezi uyu yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Amerika hari mu mwaka w'ibihumbi 2021, akaba yaroherejwe ngo aburane kuri ibyo byaha byose aregwa, ariko we ahakana. Mu iburanisha ryo kuwa kabiri ejo, Munyenyezi yaburanaga ari muri gereza ya Mageragere hari hifashishijwe ikoranabuhanga rya video kubera impamvu y'indwara y'iseru iri hariya muri gereza ya Mageragere. Urukiko rwafashe umwanya munini wo kumutega amatwi ku byo yavugaga ko atotezwa na bamwe mu bafungwa hariya muri gereza. Mu gihe yavugaga ibyo gutotezwa muri gereza, yageze aho arira ndetse anavuga mu magambo ati "N'iri joro naraye ndira", agaragaza ikiniga ndetse mu maso hihanaguza igitambaro yari yiteye mu ijosi. Beatrice Munyenyezi yavuze ko abuzwa bumwe mu burenganzira bwe mu buryo yagereranyije n'itotezwa akorerwa nako yise agatsiko k'abafungwa. Ako gatsiko kayobowe n'umwe muri abo bafungwa ushinzwe umutekano wabo. Munyenyezi yavuze ko bavuga ko ari umwicanyi kandi ngo ko ashaka kwica abandi. Yavuze ko bamuziza kandi ngo kudatanga amafaranga yo gufasha abagororwa batishoboye. Ayo mafaranga yemera ko koko atayatanga ngo kubera ko mbere yatangaga, ariko nyuma aza kubihagarika ngo kuko yabonye atarakoreshwaga ibyo agenewe. Munyenyezi yabwiye kandi urukiko ko muri gereza abamutoteza bamuziza ko atajya mu nama zihurirwamo n'abandi cyangwa se mu nama rusange. Anasobanura ko izo nama kuri we atazijyamo ngo kuko zitamwubaka, ngo kandi ko ari iz'amacakubiri. Mu magambo ye yavuze ko yabwirwaga n'amagambo mabi muri izo nama, aho bamubwiraga ko ngo ari umuhutu. Yanavuze ko atajya yemererwa kuvugana n'abana be kuri telefone, nubwo ngo yijejwe ko urwo ruhushya azajya rubona, ariko ngo akaba we yarategereje amaso agahera mu kirere. Urukiko rero rwijeje uyu Beatrice Munyenyezi, tubibutse ko afite imyaka 52, ko rugiye kujya rumufasha, ko rugiye kumufasha ibyo bibazo by'ihohoterwa muri gereza bigakemuka. Urubanza rero rwakomeje uyu munsi kuwa gatatu, aho umushinjacyaha arimo yagaragaje ibimenyetso n'ubuhamya byashingiweho n'urukiko rwa mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024, ubwo rwamuhamyaga ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse no gufata abagore ku ngufu, rukamukatira gufungwa igifungo cya burundu ari byo arimo kujuririra. Nanone ni mu rugereko rw'urukiko rukuru rukurikirana imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka nk'uko twabivuze rukorera hariya i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho umushinjacyaha yemeje ko Beatrice Munyenyezi atigeze yiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Munyenyezi yashinjwe ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, akatirwa igihano cy'igifungo cya burundu aricyo ari kujuririra.
Munyenyezi muri uru rubanza yakunze kuvuga ko abatangabuhamya bamwibeshyeho ngo kuko atigeze arangiza n'amashuri yisumbuye. Munyenyezi ntiyigaga muri kaminuza, gusa yitwaraga nk'uwiga muri kaminuza. Ibyo ni ibyavuzwe n'umushinjacyaha mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu. Umushinjacyaha yavuze ko Beatrice Munyenyezi iwe ngo habaga umukobwa biganye mu mashuri yisumbuye. Uwo mukobwa yigaga muri kaminuza, bakaba baragendanaga mu bihe bigiye bitandukanye. Mu gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, abanyeshuri ba kaminuza ngo bafatwaga nk'abavuga rikijyana, bityo ko byashobokaga ko biborohera gushishikariza gukora jenoside. Umushinjacyaha akaba yavuze ko ari gukora n'iperereza ryimbitse ku gushaka kumenya niba koko uregwa yarize mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke nk'uko bivugwa n'uruhande rw'urerwa. Uhagarariye ubushinjacyaha yabishingiraga ko batse umuyobozi w'ishuri rya Sefoteke urutonde rw'abanyeshuri bize muri Sefoteke, bityo uyu nguyu Beatrice Munyenyezi ntazemo cyangwa se ntagaragare kuri urwo rutonde. Munyenyezi kandi yarezwe icyaha cyo gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umushinjacyaha rero yabwiye urukiko ko iyo interahamwe zamaraga kwica abatutsi zahembwaga gusambanya abakobwa n'abagore. Aho ni muri hoteli ya Munyenyezi, aho Paulina Nyiramasubuko wari minisitiri w'umuryango n'umuhungu we Shalom Ntahobari ari we mugabo wa Beatrice Munyenyezi. Uyu Nyiramasubuko wari minisitiri w'umuryango ndetse n'umuhungu we witwa Shalom, bombi bakaba bafungiye Arusha muri Tanzania nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu kwiregura kwe, Munyenyezi w'imyaka 52 yakunze kuvuga ko icyo azira ari ibyo umuryango yashatsemo wakoze, ngo kandi icyaha ari gatozi. Gusa umushinjacyaha yavuze ko ibyo avuga atari byo, ngo kuko umukuru w'umuryango ari we sebukwe nyine, akaba yitwa Ntahobari Maurice, ubu ngubu akiriho kandi we ntacyo abazwa n'ubutabera. Munyenyezi ku wa kabiri yari yabwiye urukiko ko ahohoterwa na bamwe mu bafungwa muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali mu cyo yise gutotezwa ndetse no kwimwa bumwe mu burenganzira bwe bw'ibanze aho afungiye. Urukiko ariko rwavuze ko ruzigira muri gereza ya Mageragere gusuzuma icyo kibazo. Bityo rero urubanza rukaba ruzakomeza mu kwezi kwa gatanu.